Kulish pun vibro ki subscriber ki beset page ki video te kane ka jing petip nam ta ki jing marathon te kan don kawai ka marathon ha ka kasan trik Oktober kane ka sni sajan ke ban kane hi kasan trik Oktober jfr la penlong da ka AIESEC in Shillong present global goal run te ki don artli ki kategori kata kalong ka lai kilometer bar ka san kilometer kila banjit kawai ma te starting point ke na po Don Bosco Square ka reporting time be sau shiteng em kin sedang ke jeng mare long san baji ka bai rung ka long shispa tingka marway te namta ka lai kilometer phap mare sedang Don Bosco Square police point bit house ya biang tu shapodan kheti around habian ter te namta ka 5 kilometer Don Bosco police point fire brigade civil and one ambos dan queue bang tu one biang sha Don Bosco Square te namta kinang job kinyo ki participant baro kinyo ka certificate certificate medal certificate and goodies for top 3 runners tan ta top 3 semua kinyo medal certificates and goodies for top 3 runners refreshment will be provided kin sa ajing bam namta ki ticket but offline ma mar bhap siu shi spa deng kamo ka bai register te namta ki ba offline phila ban le ha kine ma Hungry Bonnie Cafe Lime Kra opposite Little Broom, but Olivia Kitchen Lime Kra near Regatta Store. Te namta ki bakwa ban ayu online sabu kaling hapo description sa klik nang tu sa pendap igi jinon kambaro. Ya kaling labu hapo description sa klik nang tu kaling sa pendap igi jinon kambaro ada pendap haban ada pinang mansiu online sa siu online ada menang piaban lesu offline hakini ki adap ai hangne kini ki Hungry Bonnie bar kan Olivia Kitchen tang kini ki jing petip kulish bon